1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ljudi, šta ćemo? Nema nam jednoga druga. Gdje bi se moglo izgubiti? Ajde da ga tražimo. Idemo! Bog vas blagoslovio, dobri ljudi. Kuda ste naumili? Za Boga svešteniče, jedan nam jednoga druga. Pošlo nas u berbu 10, a sada se samo 9. Pa pođe smo da ga tražimo, svešteniče. Pa ima vas 10. Kako to? 9 nas je. Nije moguće. Ljudi, poskidajte kape i prebrojte ih. Stvarno nas je 10. Svetitelju naš, od srca ti se zahvaljujemo. Sveti Sava je bogonosni nastavnik sve zemlje srpske i pomorske. On uči ljude kako da rade, kako da kuju vruće gvožđe, kako da grade prozor, da naprave samu. Uči seljaka kako se ore, a ženu da tkav. I vas je danas blagoslovio kada se naučio da brojite. Dok ne skidoste kape, ne znadoste da i to sebe trebate brojiti. Da ste blagosloveni vi i vaš rad. Od lozova roda srebro se pretvorilo. Finska se čaša krstom ponosila. Gdje se vino pilo, krst se ne zaboravio. Tako i Sveti Sava blagoslovio vino i krenuo dalje da podučava narod srpski i da čini čuda. Za njim su ostale stope, putokaz